na nkoye say ase me kwa akokasem bia and ebi tietie bi na so oh sensem ni bi o wa utie mu a utumi say ana ano de ni attacks bi cause no de moa sebi yes obi ani word ni sabe nkum be che ne ma mefu mu kwan o campo wo to abo ba ho wo mo pri nyina o asma bi gusa wo pri nyina wo to abo ba mo campo na say wo hye ade na de o mo ye ne de a Tambia His Excellency Alhaji Muhammadu Bawumia obejina se wo kasa no ono wo attack de onim se 2024 ono ne besi akan ene ne niema NPP aban baaye waya eno kire se yenya ne mugidie na obetimi atoa so be a your mama no be a wodi wo man no ekro ba o ma kan nyina so de Bawumia ne attack no nipa nkuro se duya wo mu eginan womu nyina gina simpie ni apaso a Bawumia me horo na ya na me nwanwa se die nko a na nya me nwanwa sanse amangu bia ni wa yepu abadase agi se de abre bofre na abadase ti Bawumia ne mreni ni season ni wa bere ene ye de ma ene abo e pro no so inshallah do nyame atro no no ba me quick one enra so 40 minutes na yere ko but omuhunu o masem no sie enti no enkwa abonte ma wo hu politics na ye no eye chacha wo politics eye chacha obetima wiini obetima lusu enti se wo di wanim a ye careful. Well, you think he's being smart? Yes, one say yes oba obaje Jafita otuadua mi hu odwa won tuadua da Jafita otuadua ye be mantam na kire onti na no mutra se mudi nkomo nyina wote be wa kire boss what I say nti na embre podaso nti ma me manu nko we do ye wo de tra wo de tra ho nti ye ni de ma me ema akwaba na mentie o yo em se me ade ba ko e ha me wo Ghana manwesem se nananom a omo na nsase ne omo de ase e be ye imputuduma a omo de omo nsase ma enso yesi mo mo nya amanyo na ya na de ntia mo nye ne se na enidie ni obu a de maye nananom na ye mpese de betwitwiri form sanse amanyosem no ne fa ba bi ne koduru ba bi a na akoye nsem bebiri nanso se wo yin bi ndo endorse obi de sebe nye de nufu bebrebe wo hu bi da ne body se e boye kwa akiri ya hunu bi abre na nabosoma so nkrawie onyame fa ne kransie yisunya man o kan ya ka se NPP for kra wo hia mo na himfie enso de ni kosi ti nanano mo endorse no o mo be koso a endorse na emom awie ye no agoro ne fom de wo ayiri wanimu a wo endorse no se hono na se wankonya ne dimu no obeye mampanyina eno no ya na o mo be kasen ni nyina wo mo ho na me de ye ka ne se ye endorse ne so na ye kasa bi wo ha na ya hwe ni ye se de be ya me endorse me pe na nso me nkonkotia obi nso na aso na nkoye se ase me kwa akokasem bia and ebi tietie bi na so oh sensem ni bi wo wa utie mu a utumi se ya na ano de ni attacks bi cause no de moa sebi yes obi ani word ni sabe nkum be che ne ma mefu mu kwan o campo wo to abo ba ho wo mo pri nyina o asma bi gusa last time I call him when he saw a free. Now, unfortunately, money in also Saturday night, money in a crying penny for. Into on him about media, they say BBC, because now, dear me, did he come a person? Me can say one on him about yet Yama our phone. The question is, Omo Yama woman, so many so, and also money so. My cousin, we were had that say. Ehia for ne ahokyere wo na eboni ai obi hokyere na oboa na omo a omunya bibi enye de oso omutimi ye na omo na eni nkai enti se wahwa omo a omo ekọ secondary school free kra na awofo omo ko nkron kituo mu a omo hokyere wo omo a ye aban ehwe omo ma free ama omo for daach no san parano ne omo awofo no na omunya akwanya bia no mudidi aban ne mpanimfo atem enti we ya ekoso yi ya kan se aban atua mankwara no obi abeka bato de ko down na kotie obi ho no ma omma no se ono antua 50 cedis no ye ne wo krom ne ane de beka se 50 cedis e bia eno lunch kra enti 50 cedis de ba ye mu bia
yenim baby a free ni baby a ye sha ase no ohene ba esombo. But the point is enipa dodo say na be appreciate eno na e say yehwe na enkwara no nso omanya sa opportunity ye mu bi enya sa opportunity no egaga kra bi ke ye drop out so when your opportunity I will say utilizing. My second point I make and say eye sempeni for the omani ahwe so omu tu omo registration ama omo but ohene ba ye basic education no gradually ko form. You will be a friend no superstructure any substructure ultimate build the superstructure NC substructure a wiki so attention in ya koye secondary school free education a year ba ohene ba yentwa ye ni hwe basic ho ukonkro ni bi mu a ohene ba say obi a teacher ni na hwe osi ba bi a wo ye adwuma nkasa no it serves as intrinsic motivational. And I will seek out the Benyano so ye extrinsic. But when about what ye share classroom, teacher need be a jarry, address say or quack or charade or drew school environment in Ankasanko ye demotivated. Most of our basic schools, public schools, Nankasano, and yet we share structures now. Sometimes we hear news now. A yana may be some who say, and so. Sa district ya school we into omo DC into omo MP e die no omo ya afa ho because so ye teacher ni pa senior na say ye uwie teacher college of education no he ba we nya kumasi ha baabi ne de ukotu kro bi mu pa o he ba wan hwe ya ukodu abeje transfer empenimfo ma omani enko basic schools no because e ho ne ahyase. Say ya mayeni anko hono mo a secondary school education are free all right there but ain't strong because basically no na ankwara ni be free e dia ko secondary school no it appears to me say ye neglect no nti attention ni ho e very good say you to your registration fee ama omo but yanko classroom situation 3 years ni 6 years na ankwara ni di ni school mo primary ni JHS no enkwara ni bi okra konwa kromunya bi ntena so mi kroma dance abo na betu ohene ba nanse ya na PTH ama frɛ me say enkwara ni nyankodwa entena so enti kro na ade abo omo ho say omo kopai nua e wo forest na omo de ayenkonwa omko pai nua no ye ma awofo no kosesa nua no begu kwa ho forest for so ma che o ma ba sisa nua no eno omo no kan ya no munya eja ma am carpenter ni so me fo a eye aka 4000 cedis no munya no omo